muntu uza gushora kuba kurungi habuko we n'ibintu bishatu nibitakuza kureka ngo waremo no yekunda umuntu twayekunda akunda n'abantu tokwija kubahenda mituma ekindi kuba kurungi nakunda abantu ine rukundo etakiro kuba kurungi n'umuhima kuko kugamba pima mu musasire tukujya ngo itwe abandi turi bihima kuko n'umutima nyarajya ngo n'umuhima kuba kurungi n'umuhima no buntu ubamana munonga akazaro jetomkunda uchuroku akitemba wazumununga enyena yente obuturuma bakabutera Mwene Rebeka ni kusima mama yabaremera umoyo nkora yabare kurondera abana banje amashomero ishe wafinya ukaza ukabarondera amashomero maronge bakashomera ni kusima kuba visiting ntaru ukabatayahira amashomero ni kusima reka kurowa tatata tukukunda empimbaze n'uburunga bizansara konka kuba kurungi eki nasimara hanga nitwe hanga okutwora bukuru nk'ebyabandi hanga ito kwemera umugozi w'itatacyeho ekindi nakwindi n'ikindi kintu rero nakwerezente nuwagera kandi koko hajya kwa mpago nanjye bigoro nyeto tisha otananye ngara n'indi muzagamba nakwerezente mu izina rya tata cyangwa bazimutavana abo nakwenda mu izina rya dati uko wisituye n'umushana kuko urateberekana ryandetse n'umusheja wawe ndyaberezente mu izina rya shonka shwe ranga abahereza bushwere burungi umusheja wanjye yaje kukambanzete bene yagira ngo kwerezente nyibone nja kubaherezente wanjye mwamutahize cyane umurungi kuba kurungira Rebeka ntitugakunda kadunga bakarunga n'abamuzunda bamwete nyena yente ucura wabo kuba kurungi ni msimera hango kuba umwana uhurire nangwe nk'amaho yahirwa yashwera umwishyura uhurire mwero genda uze kugumiza muri uhurire nahirwa washwerwa bahita barwumanya umushana kugura ryaho ryashitama nabaro waje muhereze kirabo nyine ntananye nk'abandi n'icyo mukama ko ushwere burungi ngo nakusima rwagira twakuretera isente tujya kukwatsa gatosha twine miliyoni 1.20 ziriyomu twazikwereza ono speech bakwera yo na kora yo Jehova ibyo nebyawo umurimo ukagukora wateretera degree wajugwente mwere hanga kwereza umugisha kwereza kuzara akwereze buri kimwe cyone ukamara hanga hereza Elisa barashwerwa naturaga Rebeka kambanzende nipame yangu mko mweru haza hati niza kumuhereze ndijo kana umugoroso wanje yamuhereze ndijo kane ngo kumurikirize muje mwakirete yanyu tanga bambere umwonga nuwagera bishop yantuma ngo yakwerezende ukangira ngo nkwerezente ejo netera umusheja wawe nkwerezente ni bene kino cyantabu abo bantu bakomoka busa nabo muri mporo tezera iwe nakwerezente nakwende umurimo gwoko zarar kuba kurungi no kumanya nakwerezente nakubanzende nyana gutanya kuba kurungi kora ryo watasi cyara wadebekana bakwikiriza gukora uje kwereza miliyoni 5 zongera mu kapito yawe mukama bagarire yoge apereza kusubira burungi oba burani obanyankore nakwerezente on behalf of the delegation yo musyo byanje ne bono bimanye byabarara no bimanya muizo waitu mtizindikire naito tubatetse bakurungi nakwende kanona kabakwende nakwende byo kujya kuze babazi abo jabaje bakurende kwerezente yasho etimbendera kuba kurungi eki wayitingire kachikora no murara no mugaju wa
mushiki wanjye ogenda omanye omwana ogwo omumanye nk'omukazi wawe muhaburane mwegesane muhabure nawe akuhabura habwokuba omuntu tarikwemarira muhaburane okunde mukundane mbwenu nangwe nyo tindi kugamba bingi Ruhanga bampeera omugisha abahe obushwere burungi Rwagire nakwereze nti kandi imwe nyentakare muraraho mukasheshe nimbashagara mbwenu munywani wawe Rebeka yambeja Rose kanyisije kandi hariho ente yawe kurugo wa Karo yagikwereza Rebeka banyanya kuna bishti kabakuraga furankana n'insima natayewa nuwagira na Paulo nanzana Steven na Hamu na Muyambe Honorable Emaru bajemura nakuraga abeshti na Sara na Frida Fiona na Konjirwe na Baraga Skofu ya